برای چی این کار کرده استی؟ چی معنی داره؟ خدا رحمت کند جا میره که کاخ جا میره. کاخ جا میره. ما کاخ جا میگم. ما نمایشنامه مانده استیم. ما کار کرده استیم. تئاتر ما زوره. من قریب دروغ میگفتم به خدا. دروغ میگن. آدم میشی. یک ابلهی بود که ابلهی توپوی. عنوان برای کارم میتین، برای هنرم میتین یا برای نام. برای نام اگر بتین من از بحر عنوان گذاشت ما در کار نیست. صحنه‌های اروتیکی با کودکا نمایشنامه نشون میدیم. کی شما نگفاره؟ ها همیشه لام است. من استودنتای ما بعضی وقت میگم چی اومدین؟ میگم میدونین که عذاب میکشین. اوخه کسب نیست. من هر سال میگم که من میرم. اما میدونم که یک روزی میرم. وقتی که نسبمون پمیخ میشود. В смысле? با کدام معنا؟ خب شما در اینترویو گفتید که با من هنرپیشه شایسته عنوان هنرپیشه شایسته تاجیکستان ندادند به خاطر که نسبم روسی بود. برای که نسبم آف دارد. آف اف این چیز که همش فهمو یعنی خودم جواب دادم من چی باید بگم میدونید اصلا بسیار یک سوالی هست که من هم نمیخوام جواب بدم هم میخوام بگم اما میخوام بگم که این گپ با یک کسی که میرسیدگی باشه اما میگم نه این گپ نمیرسه و با مرا میتونم بگم که ایخ چه نشون بدست. خب بگذار اما ما هم وقت میگم که عنوان برای نام میتین یا برای هنر. اگر که برای نام بتن من نام عوض نمیکنم. بسیار میخواستم که خورشید مصطفی کنم. نام پدرم محمد رضا است یا گفتم خورشید مصطفی یا خورشید محمد رضا. و وقتی که من رفتم یعنی از پای این کار شدم اینقدر دواندن من این بیار و فلان بیار تا درجه بود که گفتن یعنی پدرم با مادرم جدان و کاری کردن که پدر مادرم یعنی نکاح دارن و اما زکس ندارن دکومنت ندارن و وقتی که اونجا رفتم گفتن که همین دکومنت جدا شویشون هم بیارم گفتم آخه زکس ندارن و یا نکاح کردن خب حاضر جدا زندگی میکنن زندگی نمیکنن همراه چه خیلی در کاره آخه میگم من نام عوض میکنم ای اپای جان همین نامی من میگم که عوض کنین چند اینمی دکومنت شما چقدر سوندر کنه من بتم پاسپورت ما برام عوض کنم نه این خیلی دکومنت فلان گفتم وا من باید تمامی دکومنتام عوض کنم همین حاضر گفتم شما عوض کنین من آیسته آیسته با دیپلم ما عوض کنم آیسته برام فلانش عوض کنم دیگریش همش در سرازو کردن نمیتونم قریب بعد حساب کردیم حساب و حساب کردیم قریب 5-6 هزار سومان میشه اصلا این پول نیست که من نام ملی کنم می ارزه که بکنم اما یعنی حاضر من پول ندارم 5000 ندارم که من بتم برای این چیز من ندارم این خیلی پولای کردن بعدم بغیر از این پول با من باید شما اینقدر بدونی من وقت ندارم با همین خیلی شد با من زنگ زدم که من عوض کردن نمیتونم با یک دوسته پرابلم‌های دیگرم شد یعنی ما دیکتات کردن در اما پاسپورت نیستو که از اون شما خورشید مصطفاوف محمد رضایویچ значит شما باید این خیلی گفتم من این خیلی نمیخوام من میخوام خورشید مصطفی باشم یا خورشید محمد رضای مصطفی نه باید این خیلی گفتم اپا من ممکنه که نام من خودم انتخاب کنم که من خیلی نام میخوام چون بس شما اومدم میگین اینجا این گفتم ابلهی مرا میبخشین گفتم من در کار نیست خیلی رفتم گفتم من نتین عنوان من نام عوض نمیکنم این قدر گفتم عصبی میشیدم با این کار گفتم چی در کاره بعد گفتم عنوان برای کارم میتین برای هنرم میتین یا برای نام اگر بتین من از بحر عنوان گذاشت ما در کار نیست. از گپای شما من یک چیز فهمیدم یعنی حاضر زمان رسید که نام ما را دیگه کسی انتخاب میکنه. بله و نامت باشه تو کسی هستی نامت نباشه تو هیچی تو عنوان نمیگیری نه گپ عنوان دارم نیست عموما اگر نامت خیلی نباشه میگه تو کی این ابلهی است فهمیدم نمیدونم برای من ابلهی است شاید ابلهی نباشه من خطا کنم نو هر فکر خودش داره باید فکرش باشه فکر منه و من فکر میکنم که دوره پیش یادم هست هنرپیشه‌ای که نقش اساسی بازی میکنه در نمایشنامه یا در فیلم و موفق میشوه به عنوانش میدادن اما من خدمت نمیگیرم هست هنرپیشه‌ای که مولانا نجم الدینی و قریب که در
ҳам театри забони тоҷикӣ кардӣ, ҳам дар театри русӣ зиёда аз 40 нақши асосӣ бозӣ кардааст ва дар филмҳо хеле муваффақ аст Мавлона, аммо унвон надоданша. Мисли ман гуфтан ки номта иваз кун. Мавлона гуфт ман 3 кӯдак дорам ки ман бояд бихӯронам, шавҳар надорам, ман пули зиёдатӣ надорам ки ман ин қадар кор, ман пули ёфтагим ман фарзандома мехӯронам. нон мешавад. Ман нон мешавам, ман дар кор нест. Ман ай бахри унвонтон гузаштам. Мавлонаем ҳамин гапа гуфт. Мавлона намеарза ки унвон дошта бошад. ҳамон унвони Худоҷонӣ ҳичи надора, номай фақат битин ҳамон ҳунарманд дода. Мавлона надора, Моҳпайкариёрова надора, Дмитрий Мурзинов надора, Қамариддин Мирзоев надора. Омо пир шидем, уже айчил гузаштем, мода кай метан унвон. Уже агар бигем ҳозир инами ман ҳозир дар кор нест ин чиз. Яъне ман сину солам як ҷой расида ки ман фикри дига кора мекунам уже. Унвону хоҳиши унвон доштану ин хеле доштан вақти ҷавонӣ да. Вақте ки сину сол рафт метан наметан унвон дар корам парво надори вайда. ҷавоное бояд дастгирӣ кунем. Вақти ҷавонӣ инами ҳозир ҷавонои мо бисёришон рафта истенай театр. Барои ин ки пули театр кама, агар оиладор шаванд хӯронда наметавонанд. Яъне бояд як чизе кати дилгармшон кунад ки ба хотири як чизе кор кунад. Мотивация бошад. Мотивация. Ҷавоно да битиян унвон ки ҷавоно нараман кор кунад. Ҳамаш хес рафт. Мо пир шидем. Уже рост мегум айчил гузаштем мо. Мавлона айчил гузашт, Қамариддин. Вақтишта мо ҷавон будем. Ҳозир пас аз мо агар нигоҳ кунем ҷавоно кор намекунанд, нест. Барои ин ки мегани чи нест, чӣ кор мекунем дар театр. Моем театр гуфтем, шиштем сармоя сафед кардем. як чиз дуруст аст ки шумо аз рӯзи аввали фаъолият дар театр то имрӯз фақат нақшҳои марказиро бозӣ додед? ки гӯш шумо ин гапора ҳо ҳамешалам аст. вақте ки донишҷӯиро хатм кардам ва хатм кардам, нақши асосӣ бароям пешниҳод кардан ва то ҳамин рӯз нақшҳое ки офаридам дар театр қариб ҳамаш нақшҳои марказӣ аст. шумо гуфтаед дар як ҷо театри тоҷик дар ҳоли суқут қарор дорад ва боз дар ҷои дигар гуфтаед мегӯянд ки театр оинаи зиндагист. ҳамин тавр ҳам ҳаст, аммо имрӯз оинаи мо беҷилост, хира шудааст, инъикос намекунад. инҳо чӣ маъне доранд? ин як савол. ҳамин гапои ман гуфтагим. гапое ки хондам озбо ҳамин гапоро шумо гуфтагем. хуб, инҳо чӣ маъне доранд? ин як савол, ҷумлаҳое ки ман гуфтам. чаро оинаи мо беҷило шудааст? шумо гуфтед ки театри мо беҷило шудааст ва мо бояд чӣ кор кунем ки театр инъикосгар бошад? вақте ки театр сукут мекунад, аз оне ки ман гуфтам театри мо сукут кардааст, будан як 2-3 соли пеш, 2-3 сол не, хуб, яъне солҳои пеш буд ки як вақт театрҳо сукут карданд. яъне инъикоси театрҳои мо дар Парасту маълум шуда буд. Парасту яъне дар ҷашнвора як соле буд ки инқадар намоишномаҳо баъд буданд, ҳамчунин намоишномаҳои мо. ва ёдам аст, ба фикрам ин ҳамон вақт буд, вақте ки аз ман пурсон шудам ки театри мо, ман гуфтам театри тоҷик сукут дорад. ин 2019 буд. интервютон дар Тоҷикистон. ва аз оне ки оинаи мо ҷило надорад, яъне чизе ки аст, вақте мегӯянд театр ин оинаи зиндагӣ аст, ҷило надорад барои он ки сифати намоишномаҳо пастанд. баъд аз оне ки театрҳо сукут доштанд, яъне театрҳо баъд ба кор дуромаданд, яъне завадид шуданд, мегӯяд завадид шуданд, бале, яъне намоишнома пайи намоишнома мондана сар карданд, аммо намоишномаро хеле зиёд мондана сар карданд, аммо качестваш нест. яъне шумора буд, сифат набуд, ҳамин гуна. Бале, яъне дар кор буд ки шумора боша. Яъне мо чанд намоишнома ҳамин сол мондем, ҳамин гуна. ҳо, айнами хел ва эълон мекарданд, мегуфтанд мана мо 3 та намоишномаи кӯдакона мондем, 4 та намоишнома барои калонсоло, мо зурем, мо кор кардастем. Аммо қурбияташ паст буд намоишнома. вақти намоишнома мебинем мегӯй охир беҳтар аст ки як намоишнома монем дар як сол, аммо хуб бошад, кам бошаду хуб бошад. аз оне ки шумо мисли русо мегӯянд штампават мекунед, аммо диданӣ нестану, баъд мегӯен ки тамошобин мода намебиёянд, ана проблема дар чиз. Тамошобин барои ҳамин мода намебиёянд. ман фаҳмидам. барои ки мо кори хуб намекунем.
ما باید کاری را بکنیم که تماشابین بگه که ما فلان نمایشنامه در فلان تئاتر فلانی دیده است و به من گفتن که زور است بیاین رویم. دو نفر دیگه میگیره همراهش میبینه و محقول میشه و وای فلانی میره با فلانی دیگر ده میگه و دو نفر دیگه 4 کس ده میگه و 4 کس با 8 کس شده میبینه و این سوال میشه پری فلانی ها میشه. بله. خب و باید چیکار کنیم؟ انامینش باید ما کاری کنیم که در صحنه قربیت نمایشنامه ما بلند باشه. ما باید نباید خود ما تعریف کنیم، خود ما نباید بگیم که ما زوریم. ما تماشابین باید بگیم که فلان نمایشنامه فلان تئاتر زور است. ما اما حاضر ما خود ما میگیم زوریم. هم تئاتر لاوتی میگه ما زوریم، تئاتر مایکوفسکی میگه که ما زوریم، جوانان میگه که ما زوریم، اپرا بالت عموما میگه که ما همه زوریم و یا نامش چیه الیتای تاجیکستان فقط خود ما میگیم زوریم. اما کم است تماشابینی که بگن که فلان تئاتر زور است. تماشابین باید بگه که زوریم. ما خود ما نباید بگیم. باید شما یعنی اهل هنر، اهل فرهنگ، اهل تئاتر بختون باید بهانتی نمیگن؟ کنیشت. اما کاریری که شما دارید اگر همین یعنی فعالیتی که شما در سینما و تئاتر کردید در تاجیکستان اگر همین در دیگر کشور میبود در دیگر کشور می‌داشتید و فکر شما حاضر شما چی می‌داشتید؟ همه چیز. من حاضرم خدا را شکر همه چیز دارم. اما اگر دیگر زاده میشدم شاید همه چیزی که حاضر دارم دو چند میشد. از خودم میشد. یک عمر نایستادم که فکر کنید که چرا من دیگر جا نیستم در همین جای؟ هر روز فکر میکنم. و خلاصه چی میشود؟ و خلاصه می شود که من هر سال میگم که من میرم اما میدونم که یک روزی میرم. به همین امید دارم یک روزی میرم. یک روز خوب همون یک روز نزدیک آمدگیه. وقتی که یک گپ نمیگیم شما در یک اینترویو گفتید من از بانوی پیشترم که 8 سال یک جای زندگی کردیم دوستانه جدا شدیم و حاضر دوست داشته دارم و در نقشه عائله‌داری هست. باور کنید همین گپ افتاده و اما در جای دیگر که همین سال در ایاتیجی چاپ شد یک مواد در اونجا شما گفتید که من احساس میکنم که تا آخر همین خیلی تنها میمونم چون به تنهایی عادت کردم نمیتوانم زندگیم رو به نفر دیگر ببخشم. این رو چقدر بفهمید؟ یعنی با من که دوست داشته دارم اما یعنی با دوست داشته همچون زن و شوهر زندگی نمیکنم. بیشتر است که من تنها خانه دارم. خب و عموما حس میکنم که ما یعنی این احساس در من بود و یادم هست اون چیزی که شما گفتین که ما فکر میکنم که زندگیم رو در تنهایی به انجام میرسونم. یعنی میدونید من همه وقت یک چیز دارم که حسی که من حس میکنم خودم حسی میکردگیم هیچ وقت من فریب نداده است و من این چیزا بارها حس کردم که من یعنی تنها میمونم. باش ما گفتید نمیدونم با چی گفتم با معاش تئاتری من عائله‌دار شدن و تامین کردن خانه غیر امکان است. برای همینم تا حالا من تنهایم یعنی عائله کردن نمیتونم. برای همینم حاضرم با این فکر هستین. این چند پیش بود؟ میدونم تا حالا هم خیلی یعنی معاشی که میگیرم معاشی من پر را یعنی خانه پولی میشه. بهش میگم معاشی که من در تئاتر میگیرم معاش من پر را خانه پولی است. آن چیزی که دوبلاژ یا ثبت‌های رکلام یا فیلم هایی که هست کم کم برای خورد و خوراک و زندگی ما پیش بردن اما مبلغی که من از تئاتر میگیرم پورا مزد خانه. دوام گفتم همین بود که یعنی اگر من عائله‌دار شوم مجبور میشم که کار تئاتر پرتویم. ها مگرم که من باید پرتم اما نمیتونم پرتوفتم. من چند بار گفتم میپرتم که من بهتر است که از پای زندگیم شم و بعد حس کنم که زندگی من تئاتره. فرض کردیم که هم که یک فکر هم خیلی شدن و شما عائله‌دار شدید. خب چی کار از دست میاد؟ آها خب خیلی چیزای دست میبه. فروشندگی کردن نمیتونم. این یک من میگم وقت ما اگر یک بفروشم ما بانکروت میشم.
наметунам. Масалан, як ящик ангурам фурохта наметуниш? Хайбе. Ма бисёр одами дилсӯзам. Ман метавонам инда бутум, баъд вайда бутумам яъне ма банкрот мешинам. Баъд ҷаб занам. Вақтовар барем боландо биён, ангура сес метинишир. Хуб, чӣ мешин? Чӣ касб чӣ мешавад баъд? медонед ман ҳамин наздикӣ буд. Ма бо яка суҳбат доштам, гуфтем биё мерим. Равим аз инҷо. Хуб гуфтам рӯзҳои аввал агар ки ягон ҷо корам наёбем, гуфтам ма нон метавонам пухта. Гуфтам нон мепазем ва нонҳои тоҷикӣ мефурӯшем. Гуфтам аврупо мерем. Гуфтам дар аврупо нонҳои тоҷикӣ мефурӯшем, ҳамихе камака хидмат ягон кор кунем. Яъне агар ки барам ягон ҷо ман метавонам нон фурӯш кунам. Яъне ҳаминҷадаам агар ки ман аз ин театрам ақаллан метавонам барам нонпаз шавам. Ягон нонвой мекушоед, нонвои Хуршед. Яъне нонпаз шавам. Боз чи хуб яке аз ҳунарҳо да, яъне яке аз он корҳое ки ман ба ғайр аз кори театр, ба ғайр аз кори санъат, яъне метавонам пухта паз кунам. Яъне ман хӯрок пухта метавонам. Ин чизо аз дастам мебиёяд ва ман фикр мекунам хеле хубам мекунам, мепазам, метавонам яъне ошхона кушам, яъне ин кор кати метавонам овора шавам. Аммо наметавонам бе театр. Ин ғайримкон аст. Ин касалие, ин касал аст. Ин як вирусе ҳаст ки театр, санъат, яъне вақте ки ин вируса мегӯям ки вақте ки саҳна биромади чангша хӯрдӣ, яъне ҳамун чанг вируса. Он чанг ки даромад тамом вай бароварда намеша, рафтани қим. Агар ҳамин рӯз як қароре барояд ки ҳама театрҳоро бандед, актёрро ҷавоб диҳед, чӣ мешавад? ҳеч. Яъне ҳозир будану набудани театр аҳамият ягон нақш надорад. Ҳамин гуна. Бошадам бад нест, набошадам бад нест. Бошад бад аст, набошадам бад аст. Вақте ки саҳнаҳои маҳрамона мегирем. Саҳнаҳои маҳрамона. Вақте ки болои шаҳр борон меборед. Чӣ дошт дар кино? Аҷоиб аст. ҳечи маҳрамона надорад? Ман нагуфтам. Хуб, дар ҳамин филм чанд ҷои лаҳзаҳои маҳрамона ҳаст дар дохили палата. Мошин, палата. Аммо чанд дубл мегиред аввалаш? Ё ки шумо чанд дубл гирифтед умуман? Ҳозир мегӯм 3 дубл. Барои ин ки 3 дубл ман мошина дар назар дорам. Даруни беморхонада, палатада як бор буд. Барои ин ки палата буд, яъне ягон чиз халал намерасонд, гуфтан камераи мондан ва хоҳиш кардан ки яъне як борда бигирем. Ва як бор гирифтагем. Дар мошин вақте ки борон буд, мошина меҷумондан ки яъне аҳвол безе буд онҷа, борону ин чизо кати, камера меларзид, расво мешуд ва мегӯфт ки хоҳиш бахшиш, яъне расво шуд, айби оператор кати. Ва хоҳиш мекарданд ки мо 3 бор ин саҳна 3 дубл гирифтагем. ҳамин вақтҳо барои ҳунарманд ягон кори номахлӣ не кори номахлӣ 100%. Фақат ҳамин аст барои ман ки дар ҳамон вақт шарикоти мо гирья мекунем, шумо механдем, ҳамон лаҳзаҳоро гирифтан, ҳамон лаҳза чӣ гуна мешавад одам актёр аслан нигоҳш мекунам. Бинен, аслан коргардон мода ин гапҳое нагуфта буд, яъне гуфтагӣ набуд ки ҳамин хеле саҳнаҳо дорад. Та сценария набудам чиз? Не. Ва яъне сценарияда буду, аммо ман медонистам ки мода мумкин нест ин кор кардан. Яъне чӣ хеле ки мо современӣ набошем, мо мардуми мусулмонем, яъне ба мо намезеба ин хеле кор. Ва вақти сабти ҳамин лаҳза буд ва моя гуфтан ки шумо буса мекунед. Ман фикр кардам буса ба маънои оғӯш мекунем, яъне ҳамин чиз. Гуфтан не, бояд буса кунем. Гуфтам мардум, гуфтам ина чӣ кор мекунем? Баъд коргардон акай Раҷабалӣ садқа шавам моя гуфт ки ин филми дипломии ман аст барои Россия. Яъне шумо агар иҷозат битед, шумо ин чиз сабт мекунем, Тоҷикистонда мо ина нишон наметем. Ин барои дипломии ман бурда муаллимомда нишон метем. Ин бо ин шарт буда? ҳо. Гуфт ба ман пурсид, мо инҷа нишон наметем. Гуфт инҷада мо ин моментоша нишон наметем, мебурем. Ин фақат барои Россия, барои яъне ман бояд дипломия нишон битам муаллимомда. Хоб.
ва ман гуфтам агар ки ин хонум рад накна бага хуб майлаш ман мардум манда фарқ чӣ рад кунам маза всегда за баъд яъне мо гуфтем дилбар чӣ мега дилбар гуфт ки мама фарқ надора ва ман гуфтам хай агар ки ин не нага ман агар не бигум айб мешавад ман хай гуфтам хай ин не нагуфтеста гуфтам бигзор бошад майлаш ва мо сабт кардем ки баъд дилбарам гуфт як бор гуфт хоб ҳамин як борда запис мекунем ки запис кардан гуфтан як бор бибинем камера включат кардан ҳамон чизда монитор дидам яъне ҷунбиш дора гуфт расво шудаги айби оператор кади ва ҳамхел шуд ки 3 бор баъд сабт кардан хуб масъалае ин ки дар палата буд ин қадри дигар духтар буд бо ин чӣ хел шуд не ин ҳамон дилбар кади боз худи ҳамон дилбар кади шумо вай духтаре ки дар хобгӯ қатӣ айдамаш медодем вай қатӣ не вай қатӣ набуд значит ҳардаш палатада вақте ки дилбар мебиёе мана хабаргирӣ аз палатаи дигари аз палатаи худаш мебараду дилбар мебиёе пеши ман мешинаду ва вақте ман буса мекунам ҳамин лаҳза боз зани ман медараду мебинам ба шавҳари вай меояд ҳар рӯз мебинам хуб киноро фаромӯш кунед хуб ба фикри шумо дар синамои мо ҳамин чиз биданаш хуб аст ё ин ки не ман фикр мекунам ки набояд ин чиз ман худам дӯстдори ин хеле саҳнаҳо нест набошад бояд ман фикр мекунам ки ҷоиз нест шарт нест бе ин гуна саҳнаҳоам мумкин аст кино гирифтан яъне ҳаст киноҳои голливуд дигар киноҳое ки ҳаст яъне ин гуна саҳна дорад шарт нест ки моам мисли ҳама бошам мо бояд дигар хел бошам гаптон дуруст лекин як нофаҳмӣ аст шумо оғоз гуфтед ки ҳамин шарт нест метавонем дига бе ҳаминҳорам киноро гирем яъне дигаргуна кардану яъне нигоҳ кунед аз як камтарак импровизатсия дар кор ҳамон саҳнае ки шумо дар даруни палата ҳастед шумо бояд ба ғайр аз ҳамон бусобусӣ чӣ кор мекардед ки ҳам зани шумо дар филм ҳам шӯи вай дар филм меомаданд шуморо медиданд рӯ мегардонад шумо ҳамон тавре ки аз бусобусӣ шумо қаршон рӯ гардонад агар ки ҳамон лаҳза дилбар дар оғӯши ман мешуду ва ҳамон лаҳзае ки мо қариб ки наздик шавем медаромадан баҳс буд яъне ин чизам баҳс яъне ин чиз маълум аст ки нормални одам бибинам мега ину чӣ кор кардистия ҳамин кор баҳс ҳамин наздикои шумо чӣ хел қабул кардан тамом дига ягон чиз намепурсам ба ғайр аз дӯстдухтари ман дига ҳама гуфтан хуб актёр кино аммо дӯстдухтари ман хеле хархаша карду аммо хуб баъд ором шуд гуфтам охи филм аст ҳамаги яъне ту ҳам актрисае ту ҳам мефаҳми ин чиза не ман худам дар ҳайрат будам вақте ки кинотеатр дар кохи ҷомӣ худо раҳматш куна кохи ҷомира вақте ки нахустнамоиш кардан худо раҳмат кунад ҷомира ки кохи ҷомира ман кохи ҷомӣ гуфтам ҳамон 4 девора худо раҳмат кунад барои ҳамин вақте ки нахустнамоиш кардан ва мо омадем ман боварӣ достам ки ҳамон лаҳзаҳо фақат танҳо барои Москав буд инҷа бани ва яке нишон наметан зал ва ғасб кунам матум ва шарманда ин чӣ кор мекунан ину акай раҷабалиш матум акай раҷаба чӣ буда ин кор кардем мега ҳамаш сода гуфтам инҷа нишон наметин айба ёхи модар дига нишон ман худам шок шудам дига хайр рафт чӣ мекунӣ акай нишон шумо дар баробари ҳунарпеша будан модел ҳам ҳастед не ак ман модел нестуму даъват мекунанд хоҳиш мекунанд ки ман пушумун яъне танаи ман боша буром ки ми охирон бор хуршед сатторов вақте ки показ кард хоҳиш кард гуфт ман мехоҳам ки бироӣ ва як ҳамон пиҷаке ки духтагӣ буд гуфт ин пиҷака барои худи духтагиам ва ҳамон пиҷака пӯшидаму биромадам вақте ки режиссёр надорем шумо гуфтед мо режиссёри хуб надорем ва шумо режиссёре не ман актёрам даъвои режиссёрӣ надорем не намоишнома нагузоштед намоишнома мемонам ҳамчун режиссёр намемонам ман ҳамчун актёре ки яъне командае ҷамъ мекунам ва ман аз тараф ҳамроҳшон намоишнома мемонам ман ҳуҷҷати дипломи коргардонӣ надорам ва даъвои коргардониам надорам мо барои чӣ режиссёр надорем ҳамин қадар одам дорем лекин режиссёр надорем ҳамин проблема мо режиссёр дорем режиссёри хуб надорем як режиссёри хуб бояд чӣ гуна бошад ки вай мо бигӯем ҳа оператори хуба режиссёри хуба вақте ки корша мебинем мегӯям хуба мега
چه زور اسپکتاکلش مردم خواهش اسپکتاکلش میکنن دیدنیش میشن مثل اون که میخواستن نمایشنامه فرخ قاسموف رو ببینن نمایشنامه برزو رو ببینن تمام دیگر نیست اما وقتش ده یعنی در برابر فرخ قاسموف برزو عبدالرزاقов هستن کارگردانی که سلطان عثمانов نمایشنامه های بهترین ماندگی شوکت خلیلov بهادر میرعلیبekov اما برای چی پیشتر نمایشنامه هاشون دیدنی و زور بود اما حاضی نمایشنامه هاشون دیدنی نیست برای چی؟ این سوال ما شما دادم یعنی ببینین که ما بارها شنیدم که میگن شوکت خلیلov فلان نمایشنامهش اینقدر زور بود سلطان عثمانov رستم سهراب مانده بود که چخوفسکی رفت بعد تاجیکی ماندن از ایران گران پری آورد یا دیگر و دیگرش اما میگم برای چی رژیسوری که این گونه اسپکتاکل موندگیه 5-6 سال پیش 10 سال پیش 5-6 سال نه 10 سال 15 سال پیش اما چوبه این 2-3 سال اخیر نمایشنامهش با اون نمایشنامه مانند نیست و بد است سوالی به جواب سوالی به جواب شما دیگر تئاتر می روید بله مثلا آخر عمر کدوم تئاتر کشاده‌شوی موسمی تئاتر لاهوتیه تماشا کردم فردوسی بعد نمایشنامه آخرین بار لاهوتی آمدگیم تمام برای اینکه من پارالل اینجا با ما کشاده‌شوی جوانان نتوانستم رفتن هرچند میخواستم برم اما ما هم در یک روز و در یک ساعت نمایشنامه داشتیم هم ما در اینجا داشتیم هم اونا نصیب باشه 23 دعوتنامه آوردن تئاتر اهارون میرم تماشا میکنم شما رو هر نمایشنامه‌ای که در دیگر تئاتر میشود دعوت میکنند نه همش نه بلیط میخرید اگر روید یا که کمش دعوت نه همش میروید دعوت میکنن نه برای چی همخی میرم اپرا بالت چند بار رفتم بلیط خریدگیم تئاتر شما خورشید مصطفاوف اونم جاتون نمیگم в смысле اونجا جاتون یعنی ویپ نه خیلی گپ نه اكو خورشید مصطفاوف با کدوم من چی نه خیلی گپ خیلی چیزا نه خوش اومدید میگم میرم میشینم یک جا خپ بودم تماشا در روز چند سیگارت میکشید؟ یک پچکش میرد یک روز ده بعضی وقت میشد که در یک ساعت من قریب که 4 تا میکشتم 4 تاش چی شد؟ اکانوم شد؟ ما باید بیم هر روز یک ساعتی وقتی ما رو بگیریم وقتی که نستالژیا میکنیم بیاید یک دقیقه ما تئاتر یک طرف میمونیم ما یاد میکنیم سلسله فیلمی شیرینه در اونجا شما یک نقش بازیدید میرزا برای من فقط یک چیز مهم است و یک چیز عجیب است خورشید که اولین نقشش بود در همون نقش چگونه در آمد این اصلا برای من دروغ است این چیز یعنی درون ابراز در آمده نمیشه یعنی یگانه هست چیزی از همه مهمش من در وقتی معین شده یعنی با گفت станиславский я в предлагаемых обстоятельствах یعنی همون لحظه با قهرمانی من چیزی که رخ میدهد یعنی با من رخ میدهد و چگونه من باید عمل کنم چگونه من باید احساس یعنی خورشید چگونه احساس میکنه یعنی همون لحظه چیزی که هست وقتی دوربین میمونن کارگردان میگن که وظیفه تو فلان و تو باید بفهمی که یعنی با تو این کار رخ میدهد و تو باید یعنی نقش بافری یعنی همون لحظه یعنی عمل باید کنی زندگی باید کنی این زیدی همون سخن نشید که اکتیورا قطعی ما صحبت داشتیم میگن که ما همون وقت یا که همون چند روز من در نقش وای بودم و من وای بودم یعنی شما در وقتی برای من این چیز دروغ است یعنی وقتی که شما میرزا بودید یعنی نقش میرزا رو بازی کردید میرزا بودم من بودم یعنی میرزا خورشید بود خورشید مصطفاوف در نقش میرزا میدیدن یعنی میرزا کی بود یعنی چگونه بود یعنی هیچ کی نمیدونه که میرزا چگونه بود بله تماشابین در نقش میرزا خورشید میبینه روی من میبینه
و در فیلم یا در صحنه هر چیزی که با قهرمان من میشد یعنی با خورشید رخ میده. یعنی چگونه خورشید بها گذاری میکنه، چگونه خورشید گریه میکنه، چگونه خورشید قهر میکنه، چگونه خورشید خرخشه میکنه. یعنی این چیزا همش از آن خود من است، از آن میرزا نیست. چگونه که من اگر که ببینم یعنی هر کس هر خیلی است که چای گرم اگر شما نوشید شاید شما دوست می‌دارید چای گرم و تحمل میکنید و مینوشید، اما من چای گرمی داغ نوشیدن نمیتونم. همین که نزدیک کردم که من میسوزم، یعنی منم، یعنی اگر که میرزا همین کار میشد یعنی مثل خورشید میکردم این کارو. این درست است. من قبول ندارم وقتی که اکتورها میگن که من درونی ابرازم میدرم و از بعد از نمایشنامه قریب 2 ساعت دیگه با درونی ابرازم بعد میبرم. دروغ میگن. چی معنی داره؟ 100% داره. نه برای من دروغ است. شاید برای من چند بار سوال داده بودم که خب من جوانم، شاید من تو پایم نمیفهمم، من در نشام تین که چگونه درون نقش میدارم که من با آموزم شما و من هم بدرم. ده اما نتونستن جواب داده نکردم. مثلا آفرین بر شما که یعنی دروغ میگین بسری منم بسری مردم. خب شما همین نقش چگونه صاحب شدید؟ در تئاتر جوانان کاستینگ اعلام کردند و بعد گفت دعوت کردن که بیاین و من رفتم. از جایی که میدونم در نقش من یکی از هنرپیشه های تئاتر کولا به انتخاب کرده بودن بچه‌کا و وقتی که من آمدم اکی رژیسور کینو خواهش کردن و گفتن تو میتونی بشینی. یادم از ششتگی بودم اونجا گل بود و چی گفت همین گلو دا نگاه کنو زیق شو و در اون دا یکون مونولوگ بخونی، یعنی از زندگیت کمک گیلمند شو. و اینا ثبت کردن و گفتن آماده باشی سر کن. گفتم خب بیاید و همین خیلی ثبت کردن. بعد کارگردان گفت که ما تو را برای نقش دیگه انتخاب کردنی بودیم و گفت ما از صحبت کنیم و ما عوض کردن جامو را. یعنی اون هنرپیشه که از شهر کولا بود یادم نیست نامشون، اون نقشی که من باید انتخاب میکردن اون طرف پرتفتن و من بعد نقش میرزاده پرتفتن. همین خیلی من نقش فیلم شیرین توسط کاستینگ میگیم تمام. بله کاستینگ بود. یعنی این فیلم اول بود، یعنی خورشد مصطفویف هیچ کی نمیشناخت، برای اون باید کاستینگ میکردن. از همه چیزی مهمه که امسال آموخته چی بود؟ امسال من باید فکر کنم. امسال باز یک بار دیگه یعنی دوستی را آموختم. برای اینکه وقتی که دوستی، آدمگری، برای اینکه وقتی کرانتین، وقتی دشواری ها بود ما دوستی که ها اما آدمگری را بیشتر آموختم. دشواری ها گفته دیدم بسیار آدمگری را. دشواری های فقط از جهت مالیوی یا اینکه همه طرفه مالیوی، مریض شدن و این چیز. وقتی که تنقید میشنویم نمایشنامه که تنها 2 بار رفت، نخواد که من نیستم. نمایشنامه استودیوی ما نخواد که من نیستم. نخواد که من نیستم. نه نخواد خطا کپیروت کنم ما اینترنت. بله نخواد که من نیستم. بله در پایش هم تنقید داشت هم تحقیر. چند خیلی نیستن شپیدن و چی هم داشت تنقید با این طرفش خوبش چیه؟ چی میگن؟ تعریف هم داشت. اگر تعریف داشت بهترین کارگردان گرفت، بهترین نقش مردانه گرفت، بهترین موسیقی گرفت. بیاین تازه ما تعریف ها را کرزینه طرف میکنیم میگیم حتما همون تنقیدها را شما چقدر قبول کردید؟ یعنی وقتی که شما یک کاری خوب کردید، بچه‌ها را آوردید، شناندید، اونها را یک نقش دادید و یا یک خوبی کردید، اونها را در صحنه موندید و در پشت این همه خوبی ها یک ابلهی بود که ابلهی توپوی که نفهمید و نمیدونم چی میخواست با این کارش. شاید وای پیار میخواست وای آدم. من حاضر ابله میگم، ابله به معنای خوبش میگم. یعنی میدونی نمایشنامه همگی 2 بار رفت. نمایشنامه دیپلمی استودیوی تئاتر مایکوفسکی بود و همراه ترزا زاوربکова باید نمایشنامه میموند و من دستگیریش کردم و یک جای همراه ترزا ما با بچه‌ها نمایشنامه روی صحنه آوردیم و
як бор аслан ин намоишнома барои ҷашни нигоҳи нав сохта шуда буд, барои ҷашнвора. ва дар ҷашнвора хоҳиш кардем ки тамошобина дар саҳна шинонад. дар саҳна ҳамагӣ бисёр боша 100 кас меғунҷид. ин ҷашнвора аст, мардум бисёр мебояд ва хоҳиш кардан мардуми ҷашнвора ки шумо илоҷ дошта бошем ки хештаборотона даъват накунед ҷашнвора, барои ки одам зиёд аст. шумо метавонед баъд нишонш бидед. ва вақте ки бачаҳо ино фаҳмидан, гуфтан ки хуб хештаборои мо мехоҳем ки якташ мехост падараш биёяд бибинад, модараш, апаҳо, хоҳарашон ҳастанд. гуфтем чӣ хеле кунем? ва мо гуфтем набошам пеш аз оне ки дар ҷашнвора нишонтем, биёед мо хештаборои шумода нишон метем, падару модаратонда ки бибинанд ки шумо бо чӣ кор машғулен дар театр. ва мо даъват кардем дар ҳамин толор, омадан падару модарошон, апау хоҳарашон, бо ҷияношон омадан, кӯдакои майда. ва мо барои хештаборошон намоишномаи бачаҳоя нишон додем. Инам пилотный выпуск мешавад? Закрытый выпуск можно, да? Маҳкам. Намоиши маҳкам, пӯшида. ва ҳамон рӯз мо даъват кардем ки як дӯсти мо аст, суратгир, аккос. Гуфтем акс бигир барои мо, чун дар ҷашнвора ки медонад иҷозат метиҳанд ё не. Ва барои мо аксбардорӣ кард. ва дуюм бор мо дар ҷашнвора нишон додем намоишнома. ва баъд аз ҳамон ҷашнвора ба анҷом нарасида, дар фейсбук як мақолае мебарояд аз як дӯсти азизи меҳрубони мо ки театри Маяковский бо кӯдако бо намоишномаи дар намоишномашон саҳнаҳои эротикӣ ба кӯдако намоишнома нишон метиҳанд. Бо кӯдако ба кӯдако? Бале. ин чӣ боша нигоҳ мекунам ва мебинам ки дар мақолааш акси қаҳрамони асосӣ ки танааш бараҳна аст, курташа кашидагӣ, брюк дорад. ин сурат аз куҷо меофта? ин оқибат ин суратҳои аз як дӯсти мо медуздаи компютераш вай одам. баъд мо фаҳмидем вай медуздаду шояд вай мехост барои худаш пиар куна, вай журналист чӣ коре мехост ки оқибат ман кордораш нестам ва хархаша бисёр шуда буд ва ҷанҷол меравад. мардум менависанд ки ана ино театри русӣ ахмақану хеле мегим. вай бачаҳо даъват кардем, журналиста ман даъватш кардам, гуфтам эй марди худо ин чӣ маъни дора? Гуфтам мо ягон саҳнаи эротикӣ надорем дар спектакли кӯдако бозӣ мекунанд. Не, ман дидам. Мегум дар куҷо дидӣ? спектакля ман тамошо кардагим. мегум гуфтам спектакли мо ту наметонисти тамошо карда, барои ки мо ҷашнвора дадим, ту дар нигоҳи нав дидӣ? Гуфт не, дар нигоҳи нав надидам. Ман гуфтам ин сурати гирифтагӣ дар ин саҳна? Гуфт ки сурата ман худам гирифтагӣ. гуфтам ту чӣ метонисти дар инҷа биё бибинӣ ки мо пӯшида буд, ягон каси бегона набуд. ман худам ёдам ҳаст, мардума қабул кард. ман тура надидам, шуморо надидам. гуфт ман дидам. гуфтам хорошо, то ман як саволот метавонам. гуфт бугу. гуфтам намоишнома мусиқӣ дорад? гуфт ки намоишнома мусиқӣ надошт. гуфтам декоратсия чӣ? гуфт декоратсияш кимчи овехтагӣ буд. гуфтам гапи дурӯғ охи бародар, ту ин дурӯғ кати ту барои чи театри ба обрӯя шарманда карданӣ? гуфтам гапи дурӯғ, намоишнома декоратсия надора, мусиқӣ дора. намоишнома якта стул кати бозӣ мекунад, дига ягон чиз надора. гуфтам ту намоишномае надидӣ? амарди худо барои чи дурӯғ мегӯ? оқибат гапомо гирехт ва хархаша кард. инҷа да актеру да сар дод задан ки ту моя шарманда кардеси. баромад рафту бо як мақолаи дига навишту. гуфт ки мо ин намоишномаи садикода мебарем нишон метиҳем. аз забони шумо? аз забони худаш ин чиза. мегум ту дар куҷо? мегам ман шоҳид дорам ки нишон додагем. мегум ту аблаҳи ё ту сари вайрона, ту барои чӣ ин кора кардаисти? оқибат то гап болора рафт, прокуратура чӣ кардану мактуб кардам. оқибат мо худмо рафтем прокуратура, гуфтем ҳамин хел гапа. ва дар прокуратура мо рафтем, даъватӣ шудем. рафтан бачаҳоя бурдан, директори театр рафт, Тереза, мо рафтем ва сабти намоишномая бурдем. худоро шукр ин сабта ман дорам. ҳамун сабти ҳамон рӯзе ки падару модарашонда нишон додем. ҳамун қа сабт дора намоишнома, дига надорад. бурдем, гуфтем мана намоишнома, мана асар. ва ё хондан, гуфтан инҷа ягон чизи эротикӣ надора ку? гуфтам ин мардак дида эротика.
گفتم من خیلی گفت این نداره همین ثبت متن اکا همین نمایشنامه ما و بچه‌ها هم پرسیدن و بعد ما گفتیم که حاضر شما یک کاری بزرگ کردیم ما اینجا هستیم اون کس نیست شما اون کس هم دعوت کنین بیاید ما هر دو طرف گپ زنیم زنگ میزنن ژورنالیست میگن که شما همیشه کار شد و میگه از اون طرف ها با بلنگویک و پروکورور میگه که ما اینجا در نزد من دعوتی ان تئاتر اومدگیان اکتورها کارگردان دیرکتور تئاتر ما خواهش داریم که شما هم بیاین و هر دو طرف روبروی دیگر گپتون بزنیم و ژورنالیست میدونین چی میگه این کارا من کردگی نیستم تو چی تو همراه من شما اومدین صحبت کنیم ما صحبت داریم تو نزد من خودت اومدی مقاله در فیسبوک در صفحه تو است شما کردگین صورتای گفتین که شما گرفتین چی میگن نه مرا کسی سیو کردگی از نوع من دیگه کس کردگی بعد عاقبت دعوت کردن گفتن نبیایید همه گردن شما میپرتیم شما جوابگر میشین بهتر است که میبیاین عاقبت بعد میگه که خطا شد یعنی من دیگه چیز میخواستم این گپ دیگه چیز من اینو نمیخواستم نمایشنامه خیلی نبود خیلی کراچی گپی گفتگیش چپا میگردونه و عاقبت بعد پروکوراتور محکم کرد اما اون صورتی که تنای برهنه است در صحنه در اسپکتاکل وقتی که پسر بچه در آخر یعنی میکشن شد و همان آدمی که میکشه یعنی ما گفتیم رمزی نشان میدیم و از پشت و بچه‌ام که شیشتگی استولده و آدمی کشندهش از پشتش میبیاده توکمه های کورتش میکشه و کورتش ایتنش میگیره مثل اونی که جان از بدن گرفتن است انا برای چی تنش در آخر نمایشنامه برهنه است و همین عکس صورت داره از پشت یک عکس دیده نمایشنامه ندیده گرفته همه چیز چپا و راسته کرده همه بدنام کرد نمایشنامه در جشنواره بهترین کارگردان گرفت بهترین نقش مردانه گرفت بهترین موسیقی گرفت در جشنواره در جشنواره در جوری از ایران از آذربایجان و قزاقستان و روسیه و تاجیکستان از 5 مملکت جوری در شیشتگیان و یا اینقدر توپویان که نمایشنامه را ایخی بهای بلند میتین و یک ژورنالیستی نفهمیده از روی یک صورت میگیره بها گذاری میکنه میگه اسپکتاکل بده و دل ما هم خنک شد این نمایشنامه را بسیار آذربایجانی ها گفته بودن که ما جشنواره داریم میخوایم که آذربایجان بیارین ما نشون بدیم مردم در این نمایشنامه که کودکا چقدر بهتر از پروفسیونال ها بازی میکنن مردم ایران هم همین گپا گفت اما دل ما خنک کردن از نمایشنامه ما هم خیلی محکمش کردیم گفتیم ای از پشت یک کورتش کشیدن هم خیلی گپ آوردن بلیتز سوالی کوتاه جواب کوتاه ها نه بعضا میشود که نامبر میکنید خب خوب سه نقش خاطرمونی که از خودتون است و آنها را شما پیوسته تماشا میکنید یعنی دوست میدارم بله شیطان از نمایشنامه گریخ کاینه گناه قابل رستم و سهراب نقش سهراب و کالیگولا نقش یکمی که من تئاتر مایکوفسکی آفریدگی سه اکتور بهترین حاضر تاجیک قربانی صابیر نازیم ملیکов алауддин абдуллоев سه گنرال کلانترین از شما از من سه تا من دارید شما گنرال کلان از فیلمی سیاره رنگ عوض میکنن یکتاش نمایشنامه‌ای که در شهر سنت پترزبورگ دعوتی بودم اونجا همراه اکتورهای روس بازی کردیم وای تمام دیتا دارید دیگه فیلمش سه فیلمی که به دیگران توصیه میدید که تماشا کنن تاجیکی در کار تاجیکی فیلم آواره از اون دلیل رحمتов فیلم کوسه سه خطای بزرگ شما سه خطای بزرگی ما این خطای بزرگ کردگی نیستم اگر یگانه یک خطای هست که من کردگیم هیچ خودم نمیبخشم و اصلاح کردن نتونستم شه در یک نمایشنامه نقش نآفریدم خار کردم راه رفتم همین من خطا کردگیم
و نباید این کارو میکردم. خوب شد گذشت. سه سبب اویلادار نشدنتون. اولش این پول، دویمش اینه که ما خودم کار بخشیدگی من فکر این چیزا نیستم و سومش آن کسی را که میخواستم همراهش اویلادار شدم نشد. سه نفری که باید پس از شما در کرزینه اشتراک کنند کدام هم؟ مولانا نجم‌الدینова، ناظم ملیکوف. حاضر کارگردانه. شاید دشوار شود قطعش صحبت کردن اما میخواستم که باشه. و نیست. کرزینه نیست آدم بیاید. میفهمید؟ حتی چیزی فکر نیست. نه خیلی آدم بسیاره اما بسیار میخوایی که یک کسی باشه که چه بگم راست میگفته باشه، روی راست بگو. نشینند نکنم بیا بگا اینا پرابلم اینا. یعنی من برای این مولانا گفتم برای اینکه مولانا هیچ وقت نمیترسه و روی راست میگه، در رود میگه که فلان کارت معقول نیست، فلان کارت خطاه. یعنی این خصلتش بسیار دوست میدارم مولانا، برای من مولانا گفتم. باز کی میتونه باشه که بازی نکنه، یعنی آزاد باشه و یعنی از خودش یگان کس نتراشه. چه خیلی که هست مولانا، چه خیلی که هست هم خیلی. با کی میتونه باشه؟ بیاد دیتایش مخفی مونم پیسته. بگذار مخفی باشه و من نمیدونم که با کی باشه که سوپر بلیتز. این میدونی چی معنی دارد؟ یعنی نه من یک کلمه میگم شما با یک کلمه جواب بدید. اکتور. تئاتر. رژیسور. سینما. فیلم. رژیسور. پیسه. نقش. زندگی. گنرار. خوشبختی. سیگار. استراحت. قهوه. ریلکس. تنهایی. آزادی. خورشید. آفتاب. کرزینه. سوال. و آخر ما یک سوال داریم، همه مهمانا میتیم. اگر امروز آخرین روز حیات شما باشد چیکار میکنید؟ نزد مادرم میرم، بوسش میکنم، میگم مرا میبخشی. یگانه چیزی که در زندگی خیلی دوست میدارم و از دست دادن نمیخوام آزادیه و آزادی شخصی خودم و همین آزادی را امروز در ثبت شما هم بود. یعنی همین آزادی بود چون که شما آزادی به من دادین و من بسیار آزاد بودم و وقتی که آدم آزاده دروغ نمیگه، محبت نمیکنه، یعنی هر چیزی که هست در اینجاش یعنی به زبان میبیاره و همین آزادی در برنامه شما امروز من احساس کردم و در برنامه بعدی که پیشتر بود من تماشا کرده بودم دیدم آزادی اونجا هم بود و بسیار خواهش میکنم که همین آزادیتون رو گم نکنین و هر کسی را که دعوت میکنین بگذار آزادیش بتین که یعنی آزاد باشه و آزادانه هر فکری که هست، هر فکری که داره براتون یعنی ابراز کرده باشه.